Sabato iligongomelewa msalabani. Kwa nini unaendelea kutunza Sabato ikiwa zilikuwa ni desturi za Agano la Kale? Ni kweli ilikuwa ni desturi ya Yesu kuabudu na kwenda sinagogi katika kila siku ya Sabato. Lakini mara baada ya Yesu kufa msalabani, hatulazimiki tena kutunza Sabato wala desturi nyingine zozote za Wayahudi. Na mimi nataka nikwambie kwamba ninatunza Sabato ya siku ya saba kwa sababu hakuna ushahidi wowote wa kimaandiko kwamba Yesu mwenyewe au mitume wake walikanusha au waliacha kuabudu siku ya Sabato. Actually, ushahidi wa kimaandiko unatuambia kwamba mitume wote waliabudu siku ya saba ya juma ambayo ni siku ya Sabato. Tunapata ushahidi huu katika kitabu cha Matendo sura ya 13, Matendo sura ya 17 na Matendo sura ya 18. Katika kitabu cha Matendo sura ya 13, fungu lile la 14 na la 15, 13 tutaanzia fungu la 13, anasema kisha Paulo na wenzie wakang'oa nanga wakasafiri kutoka Pafo wakafika Perge katika Pamfilia. Yohana akawaacha akarejea Yerusalemu. Lakini wao wakatoka Perge wakapita kati ya nchi wakafika Antiokia mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato wakaketi. Katika kitabu cha Matendo sura ya 13, Paulo pamoja na wenzie waliokuwa pamoja naye waliingia katika sinagogi siku ya Sabato ili kuabudu. Katika kitabu cha Matendo sura ya 17 fungu la 2, ushahidi wa maandiko unaendelea kutuambia jinsi ambavyo Paulo, kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia mule walimu akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Kwa Sabato 3 mfululizo, kumaanisha kwamba Sabato ilikuwa ni siku ya ibada. Paulo alihojiana nao kwa maneno ya maandiko. Kitabu cha Matendo sura ya 18 fungu la 4, tunapata ushahidi mwingine wa maandiko kwamba mitume waliendelea kutunza Sabato hata baada ya kifo na kufufuka kwa Yesu. Fungu la 4, neno la Mungu linasema akatoa hoja zake katika sinagogi kila Sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Kila Sabato Paulo na mitume walijihudhurisha katika sinagogi kuabudu. Na ikiwa Paulo na mitume walifanya hivyo, mimi ni nani nisitunze Sabato ya siku ya saba? Na hii ndiyo sababu namba 6 kwa nini ninatunza Sabato ya siku ya saba.